Dragi ljubitelji ptice i prirode, dobroveče i dobro vam došli u treći u nizu predavanja iz online kursa u posmatranju ptica, ptice na dlanu. Ja sam Radislav Mirić, ornitolog sam u Društvu za zaštitu proučavanja ptica Srbije poslednje 2-3 godine, a već duži niz godina, odnosno već 10 godina, intenzivno i volontiram za ovo društvo. Ja ću vam danas pričati o pticama vodenih staništa, o jednoj posebnoj grupi životinja koje su inače u neku ruku i moja omiljena grupa. Za početak, da bismo bolje razradili šta su to ptice vodenih staništa, moramo pričati o tim staništima. Ovako ćemo ugrubo samo preći to, pošto je to velika tema samo za sebe. Uglavnom, neka osnovna podela je na morske i na kopnene vodene sisteme. Pošto mora kod nas nemamo, pričat ćemo samo o kopnenim. Šta su to kopneni vodeni sistemi? Pa uglavnom imamo dalje neku podelu na prirodne i na veštačke. Znači, od prirodnih to znamo, potoci, reke, jezera, močvare, tresave, plavne šume i plavne livade, dok veštačka su recimo ribnjaci, akumulacije, kanali i taložnici. Sad ćemo malo više detalja o svakom od njih, kako bismo posle mogli da pričamo o tome koja vrsta gde živi kad budemo o pticama pričali. Potoci, znate i sami, znači brzo tekuće male vodene površine, uglavnom na planinama i brdima. Nećemo, nažalost, sad obići neke vrste koje nastanjuju ove staništa, ali i onako ih nema zapravo ni mnogo. Reke, znači malo veća vodena tela do ogromna vodena tela poput nizijskih reka, Save, Tise, Dunava. Znači, karakteriše ih konstantan tok vode i šta je karakteristično pored toga za Niš jeste što recimo kod nas najveći deo recimo u Vojvodini šuma se nalazi zapravo uz ove velike reke i uglavnom svuda imaju neku razvijenu šumsku vegetaciju okolo koja je značajna za gnežđenje i skrivanje mnogih vrsta ptica. Pored toga na obalama reka često se nalaze i strme litice koje su takođe posebno stanište i bitne za mnoge vrste životinja. Jezera, stajaće vode sa velikom otvorenom vodenom površinom. Močvare, slično jezerima, samo stajaće su takođe vode, ali su zasićene biljnom materijom, znači mnogo trske, mnogo rogoza, žbunja i drugih biljaka koje su onako, da kažem, rasute po čitavoj vodenoj površini. Tresave su u neku ruku naredni stupanj, kada močvara zaraste, mrtav biljni materijal se gomila i pošto ne truli zbog određenih hemijskih svojstava staništa, pravi se takozvani treset. To je mrtva biljna materija koja pluta na vodi. I sad, šta je zanimljivo za tresave jeste da ako ste nekad bili na takvim staništima, vi kada šetate po tom tresetu, vi možete da osetite kao da šetate po dušeku kako se tlo pomera i kako zapravo voda cirkuliše ispod vas. Ovo su jako retka i ugrožena staništa kod nas. Neke od najvećih tresava su recimo Jankove bare na Kopaoniku, a do pre potapanja Vlasinskog jezera, Vlasinsko blato je bila najveća tresava u Srbiji. Doduše sada i dalje na Vlasini mogu da se nađu ostaci ove tresave, ali nije veličanstveno kao što je nekad bilo. Za ova staništa takođe imamo relativno malo vrsta kod nas, pa se nećemo zadržavati na tome. Plavne livade i plavne šume predstavljaju
periodično plavljena staništa s proleća, kada se tope snegovi, nivo podzemnih voda ili same reke se izlivaju i znači livade i šume i druga staništa bivaju poplavljene. Ovo je izuzetno bitno za mrest ribe, recimo, znači obilje hrane, dolazi mnoštvo i ptica koje se hrane time. Takođe, plavne livade su izuzetno značajne kao gnezdilište za određene grupe ptica. Sad ovako, od veštačkih staništa, recimo da su ribnjaci najbitniji za ptice. Zašto? Zato što uglavnom oni menjaju nekada postojeća jezera koja su bila rasprostranjena širom naše zemlje, međutim isušivanjem i drugim aktivnostima su svedena na minimum. Pa ribnjaci menjaju ta jezera i šta ih karakteriše jeste, znači, obilje hrane. Riba, hrana za ribu, sve je to hrana takođe za ptice. Najbitniji period u suštini kada se najviše ptica skuplja na ribnjacima jeste period pražnjenja ribnjaka da bi se riba izlovila. Uvek zostane neka mrtva riba koja dalje biva hrana za ptice, grabljivice koje se time hrane. A i mulj koji ostane na kraju je izuzetno bitna hrana za, to jest u njemu se nalaze beskičmenjaci koji su bitna hrana za mnoge ptice. Akumulacije su u suštini relativno siromašna mesta što se biodiverziteta tiče, predstavljaju znači ukroćene reke, doline koje su poplavljene i zbog kompozicije vegetacije uglavnom nemaju neki prevelik biodiverzitet. Međutim, vremenu kada se razvije postojeći staništa, recimo, razvije se velika količina trske, vrbe, šume, kada sve to dođe, kada se riba namnoži u nekim većim količinama, onda postaju izuzetno bitna staništa za ptice. Recimo, Vlasinsko jezero je tako sada, recimo, Međuvršje i ostala starije akumulacije u centralnoj Srbiji. Kanali su znači prokopani veliki jendeci ispunjeni vodom, uglavnom ima ti koji služe za dreniranje zemljišta koji su uglavnom manji i oni su prilično siromašni vrstama. Međutim, ovi veći kanali, opet kada posle nekog vremena se razviju odgovarajući uslovi za život mnogih vrsta, postoji takođe značajno mesto i za ptice. Sad ovde je slike, imamo recimo sliku Dunava, sliku kanala Dunav-Tisa-Dunav, jedne plavne livade i jedne ovako močvarice. Sad ovde ima jedan slajd, neka čudnija staništa, gde u velikim količinama možemo zateći ptice vodenih staništa. To su taložnici otpadnih voda, naročito šećerane i farmi i deponije. Zašto taložnici? Zato što na taložnicima se formiraju od tog svog otpada i mulja, se često formiraju gola ostrva na kojima mnoge ptice pronalaze sebi dom. One su tu sigurne jer niko neće preći preko tog, da kažem, otrovnog mulja, tako da one su tu bezbedne i jako vole ova mesta. Deponije, pa kao što ste čuli već na prošlom predavanju, gde se pričalo o koloniji belih roda u Novom Sadu, na deponijama ima gomile hrane koje ptice iskorišćavaju. Tako da nam u suštini čine uslugu time što jedu naš otpad. Sad ovako neke prenosti i mane
koje nude vodena staništa. Jer vodena staništa su izvor vode i enorman izvor hrane, riba, biljke, beskičmenjaci, znači mnogo više svega nego na kopnu. Vodena staništa su izuzetno bitno mesto za gnježđenje, a takođe i mesto za odmor, recimo ptica, selica i zimovalica. Koje su neke mane ovih staništa? To su recimo, pošto gde imate veliku količinu plena, to dovodi i predatore. Pa tako se na mestima gde se okupljaju velike količine ptica, velika jata, okupljaju i ptice grabljivice i drugi kopneni predatori koji ih progone. To je recimo neki prirodna mana, a ove ljudski izazvane mane su lov i krivolov, koji nažalost uzimaju velikog maha što se tiče sigurnosti ptica i njihovih života. Ova mesta su često izvor nekih trovanja, zato što, na primjer, na većini mesta nemamo regulisane prečistače otpadnih voda, da se onda dešavaju masovna trovanja i ptica i drugih organizama, naročito ribe. Još jedan ovako, da kažem, svetski prisutan problem jeste istradanje u mrežama. Mnoge ptice rone i aktivno gnjuraju za svojim plenom. I to ih često dovede do toga da se zaglave u ribarske mreže. Ovo je problem i kod nas na većim rekama gde se ljudi bave privrednim ribolovom, a takođe problem i u svetskim morima gde se enormne količine ptice upetljavaju i stradaju u mrežama. Sad, koje su to, da kažem, neke osnovne grupe ptica vodnih staništa? Imamo plovuše, to su guske, labudovi, patke, utve. Imamo gnjurce, imamo barske koke i ždralove, imamo norove, imamo štakare. Štakare su rode, ibisi i čaplje. Imamo nesite i vrance, imamo šljukarice. Šljukarice tu spadaju i galebovi, čigre i šljuke. Imamo, znači, ptice grabljivice, odnosno orlove i jastrebove. Imamo vodomare i imamo ptice pevačice. Znači, sve ove ptice su brojne na ovim staništima. Pored ovih ptica, u suštini sve druge ptice se mogu naći na vodenim staništima zato što su bitne za preživljavanje. Međutim, nećemo sad pričati o svim ovim baš vrstama, izabrat ćemo samo nekih par najčešćih i najupečatljivijih vrsta, pa ćemo o njima sad pričati. Prva ptica, svima poznat, labud grbac. Velika bela ptica, elegantna, dug vrat, simbol lepote i koje čega. Dobio je svoj naziv grbac po kožnatom naboru koji mu raste u osnovi kljuna. Možete na slici videti, to je ta grba. I stari naziv mu je bio crvenokljuni labud zbog same boje kljuna. Mlade ptice, za razliku od ostalih, nemaju ovako belo perje, već imaju sivo perje. I sad, oni kada izmitare u naredne godine, oni će biti potpuno beli, ali do tad su čuveno ružno pače iz ove ptice. Ova ptica je stanarica u našim predelima. Sada, elegantna ptica, ali ne baš i nežna ptica. Mužjaci ove vrste su izuzetno agresivni kada brane svoju teritoriju i poznat jedan čak i slučaj gde je čovek stradao tako što ga je labud prevrnuo dok je bio u kajaku pa se čovek udavio. Inače, na svojoj koži sam osjetio koliko su ove ptice zapravo jake, tako što, kako sam ornitolog, imam prstenovačku dozvolu
pa smo jednom prilikom prstenovali labud ovdje u Novom Sadu na plaži. I boga mi udarci krila i kada ugrize nimalo nisu naivni. Što je zanimljivo za njih spomenuti jeste da su do skora bili izuzetno redak prizor kod nas. Oni su negde u istoriji bili redovna gnezdarica ovih prostora, ali su vremenom istrebljeni. I ponovo su se u Srbiji počeli gnezditi tek 80. godina prošlog veka. Negde 2000. godina dolazi do naglog skoka populacije i od tada postaju više manje redovna pojava na svim barama u nizi širom Srbije. Takođe, šta treba reći da su, znači labud grbac je jedna od 3 vrste labudova koje se kod nas nalaze. Pored njega postoje 2 vrste koje imaju žut kljun, znači ne ovako naranđast, to su veliki i mali labud. I da, šta bi trebalo još reći, znači oni se gnezde sporo tekuće reke sa obilnom emerznom vegetacijom, znači trska, rogoz, bare, močvare, gde oni u toj trsci mogu da naprave svoja ogromna gnezda. Arena ptica, gluvara ili što bi ljudi rekli divlja patka. Za razliku od labudova koji mužjaci i ženke nemaju razlike neke vidne u polovima osim veličine, gluvare krasi izražen polni dimorfizam, gde su mužjaci ovi ovako sa sjajnim zelenim glavama, blistavim žutim kljunom, prošaranim belim trbuhom, smeđim grudima i tako dalje, dok su ženke ovako neugledno, kamuflažno išarane, a to je naravno njihov način borbe i preživljavanja da bi se što bolje uklopili u svoje gnezdo, da bi ostali neprimetni dok inkubiraju na jajima. Mlade ptice, dok ne dobiju svoje, i mužjaci dok ne dobiju svoje svadbeno, da kažem, perje, su obojeni isto kao ženke. Šta vredi? Još jedna bitna stvar za prepoznavanje gluvare u odnosu na 20 i nešto drugih vrsta pataka koje se kod nas mogu zateći, jeste i to što kad otvore krila, u osnovni krila vidi se jedno sjajno plavo ogledalo. Evo ovde u slici dole desno ima ptica u letu sa tim plavim ogledalom. I šta još možem reći? Da, gluvara je stanarica, znači gnezdi se bukvalno na svakom vodenom staništu koje možete da zamislite. Pored toga gnezde se i na krovovima zgrada, u žardinjerama, na terasama, mogu da se gnezde bukvalno na drvetu iznad potoka nekog bilo gde, čak i u žbunju po njivama i tako dalje. Znači jedna široko rasprostranjena vrsta i u suštini najčešće brojana vrsta kod nas što se tiče svih ptica vodenih staništa. Zimi kad se broje takozvani međunarodni popis ptica vodenih staništa koji se svakog januara vrši na nivou čitave Evrope i šire, prebroji se preko 100.000 pataka gluvara u Srbiji. Međutim, iako sad ja ovde pričam kako ih ima svuda, kako su brojni sve to, primetan je trend na globalnom nivou da populacija ove vrste posljednjih nekoliko godina značajno opada, tako da treba uzeti sa rezervom sve te priče i procene koliko je nešto brojno i u suštini sve u neku ruku ugroženo i trebamo brinuti o svemu. Još zanimljivosti, bela domaća patka je zapravo potomak ove divlje patke gluvare i da, ona je najčešće lovljena vrsta u Srbiji. Njena gnezda, kao što sam rekao, prave gde god stignu, ženke ih bogato onako ušuškaju svojim perjem da bi se
dobro izolovano. Naredna ptica, ćubasti gnjurac. Ovako jedna harizmatična vrsta, jedinstvenog izgleda sa tom svojom ćubicom i ukrasima na vratu. Oba pola izgledaju isto tokom gnezdeće sezone i van gnezdeće sezone, mada tokom gnezdeće sezone imaju ove ukrase na glavi. Kada prođe gnezdenje, oni to perje gube i onda postanu prilično slični sa drugim vrstama gnjuraca, ima ih još 4, koje su takođe u tom periodu tako nekako bledo obojene, neprepoznatljive. Za razliku, eto, recimo od pataka koji imaju pljosnat kljun, koji im služi za filtriranje uglavnom hrane, gnjurci imaju ovaj špicast kljun kao bodež kojim love ribu kada rone za njom. Po čemu su jako onako poznati, možda ste imali priliku da ih vidite u nekom dokumentarnom programu, jeste ovaj njihov svadbeni ples gde partneri stanu jedno naspram drugog i onda ovako pomeraju glave, ovako imaju taj neki njihov ritual, onda mužjak, ne znam, da ženki komadić materijala za gnezdo i tako se udvaraju. Gnezdo prave uglavnom na trsci, to jest u osnovi trske, od biljnog materijala naprave ovako neke platformice i tu se gnezde. Mladunci kada se ispile budu ovako kao u ovoj fotografiji u sredini mali prugasti koje roditelji nose na leđima kako bi ih sačuvali od vodenih predatora poput štuke. Na slici skroz desno možete vidjeti kako ćubasti gnjurac izgleda zimi, bez svog ukrasa na glavi. Naredna ptica, to je liska. Ona je ovako jedna zdepasta i skoro kada je vidite ovako na vodi, skoro potpunosti crna ptica. Jedina bela, da kažem, i upadljiva stvar jeste ta lisa koju imaju i njihov kljun. Lisa je ovaj kožni nabor što imaju na čelu. Po tome su i dobile naziv. Uglavnom mužjaci i ženke su identični ovako s polja, a mladunci dok ne dobiju perje starih ptica imaju bleđe, sive lice i vrat. Šta je onako zanimljivo za njih jeste, ovde na slici skroz desno, one su Isus ptice, one šetaju po vodi. Šalim se, naravno ne šetaju, već kada beže od predatora ili kada vijaju suparnika, one mogu da potrče po vodi, time što mašu krilima iznad vode i što imaju ogromna stopala, tako mogu da izdrže da ne potonu zapravo. Izuzetno su borbene i agresivne, međusobno se bore oko teritorija, bore se sa drugim vrstama, teraju svoje mladunce kad podrastu, a takođe i mogu poprilično da kljucnu i to sam nažalost i moje lično iskustvo, gde sam jednom u snegu našao lisku koju sam mislio, promrzla, sad ću ja njoj da pomognem, sklonit ću je negde. Kako sam ja nju uzeo, ona se okrenula i zabila mi kljun u obraz. Znači, samo sreća pa nije par centimetara gore, inače bi ostao bez oka. Ovde ima u sredini jedna fotografija gde odrasla ptica hrani mladunce. One se hrane, znači, vodenim beskičmenjacima, manjim kičmenjacima i delovima vodenih biljaka. Gnezdo prave takođe od biljnog materijala, prave platforme u trsci i rogozu i smeštaju. Naredna vrsta, veliki vranac ili poznatiji kao kormoran,
Znači krupna ptica skoro u potpunosti crne boje, ima neke bele šare koje u zavisnosti od doba godine, u zavisnosti od starosti, u zavisnosti od podvrste mogu biti različito zastupljene. Recimo ovdje na ovom crtežu je ptica u sezoni parenja gdje oba pola izgleda identično, gdje imaju ovu kao belo ispranu frizuricu i ove bele šare na boku. Znači imaju dug vrat, relativno dug i špicast, odnosno kukast kljun, koji koriste za hvatanje ribe. Sad ima pored ove vrste, ovdje na slici skroz desno možete vidjeti malog kormorana, znači to je druga vrsta, nije beba kormoran, već druga vrsta kormorana, koji je, kao što možete da primetite, duplo manji od velikog kormorana, također i daleko ređi, pa ga nećemo detaljnije obraditi u ovom predavanju. Znači, kormoran je jedan izuzetan ribolovac i ovo su neki ljudi čak prepoznali, tako što su počeli da ga koriste kao svoje sredstvo za lov. Znači, neki ljudi koriste pse, neki ljudi koriste sokolove, a recimo u Kini i dan danas postoji tradicija korištenja kormorana za hvatanje ribe. Kako to rade? Tako što pripitome faktički ptice na svoje splavove, na svoje čamce i onda kada idu u lov, puste pticu u vodu, on izvadi ribu, dođe na splav da je proguta, čovjek mu izvadi pticu iz usta i tako ponovo dok se ne nahvata ribe. Inače, zanimljivo je napomenuti da je ovo i u našim krajevima bilo zastupljeno do nedavno. Recimo na Dorjanskom jezeru u Makedoniji je postojala ova tradicija također. Međutim, u posljednje vrijeme mislim da nije tako zastupljeno. Šta je još zanimljivo za kormorane? Na ovoj slici u sredini možete da vidite pticu kako stoji ovako sa raširenim krilima. Zašto to radi? Pa za razliku od drugih ptica vodenih staništa, kormoran nema masne žlezde u svojoj trtici i njegovo perje nije vodonepropusno. On mora svaki put nakon lova da osuši krila kako bi mogu dalje da leti. Sad, problem koji kormoran ima sa nama ljudima jeste što uglavnom ga većina ribolovaca, ribara i generalno ljudi smatra štetočinom, zato što se hrani ribom. Zašto to? Pa zato što su vešti lovci, uhvate veliku količinu ribe i broje jata i po 400-500 ptica kada slete na neku vodu i onda ljudi misle sad će on pojesti svu ribu. Mislim, pohvataju oni, nećemo slagati puno ribe, ali ipak oni su divlja vrsta i to im je u prirodi, ne trebamo ih zbog toga proganjati. Treba da se nađu neki drugi mehanizmi, a recimo na ribnjacima kada prave štetu, da se ljudima, proizvođačima nadoknadi šteta, a ne da se ptice progone, ubijaju i da im se ruše gnezde i šta se sve ne radi sa njima. Tako da u suštini ovo je jedna vrsta koja ima jako lošu sliku među ljudima i to treba da se popravi. Naredna ptica je siva čaplja. Čaplje su srodne sa rodama, možete vidjeti i sami, ali opet su drugačije. Koliko se sećate bele rode od prošlog predavanja, one su donekle masivnije od čaplji. Čaplji imaju izuzetno dug vrat, izuzetno duge noge i pored ove sive čaplje o kojoj ćemo sada pričati, postoji u Srbiji još 7 vrsta, međutim većina tih vrsta je daleko ređa od nje i pored ove vrste trenutno u Srbiji može da se vidi jedino i bela čaplja koja je, kad pogledate sivu čaplju, zamislite u potpunosti belu sa žutim kljunom i to je bela čaplja.
Siva čaplja, znači ima ova pepeljasto siva krila, siv vrat, isprugan tamnim crnim pegicama i po vratu i po trbuhu. Ima ovu jednu upadljivu crnu obru koja tokom sezonje parenja se nastavlja ovako u dve peruške. Mladunci, za razliku od odraslih ptica, se razlikuju po tome što znači nemaju ove crne fleke, već su skoro u potpunosti sivi. Evo ovdje na slici skroz levo je slika mladunaca. Znači čaplja je izuzetan lovac, ali za razliku od recimo kormorana i gnjuraca koji rone aktivno vijaju plen, čaplja je lovac iz zasede. Ona stoji na obali, spremna zapeta ko puška i kada vidi plen, cap, hvata ga. Ne lovi samo na vodi. Evo ovdje u fotografiji na sredini možete vidjeti kako je uhvatila jednog glodara, u slučaju tekunicu. Ona je vešt lovac i na kopnu. Oni polako špartaju terenom i traže glodare, gmizavce, vodozemce i ostale. Mogu se često vidjeti na njivama nakon oranja, idu iza traktora zajedno sa galebovima i sakupljaju ošamućene i mrtve životinje. Jedan način da razlikujemo čaplju od recimo rode je također što u letu čaplja ovako zabaci glavu na leđa i onda tako leti, kao što vidite ovdje na ovoj fotografiji skroz desno, dok roda vrat drži u potpunosti pravo. Kao i kormoran i čaplja se gnezdi kolonijalno, uglavnom na nekim stablima, u krošnjama, u blizini neke vodene površine. Dok za kormorane je na primjer zanimljivo što se gnezde također i na dalekovodima, recimo kod Đerdapa postoji kolonija kormorana na dalekovodima. Također kao i kormoran i čaplja je u sukobu sa čovjekom zbog toga što jede ribu. Sad naredna vrsta je jedini predstavnik svoje porodice koja ima oko 40 još vrsta kod nas koje mogu da se zabeleže. To je velika carska šljuka ili zlovremenica. Zašto zlovremenica? Zato što njihovo pijukanje u jesen najavljuje dolazak zime, zato što se one ispred zime sele sa severnih krajeva. Ona je ovako, kada vidite, jedna ptica srednje veličine, recimo poput kokoške, dugog vrata, dugih nogu i izuzetno dugog kljuna, na dole povijenog. To je bitno zato što se tako razlikuju druge šljukarice koje imaju pravili relativno na gore povijen kljun. Perje je kamuflažno obojeno, znači svetlo, prošarano tamnim pruglicama i tačkicama. Polovi se samo razlikuju po veličini. Ona je kod nas samo selica, nekad ptice prezime u manjem broju, mada postoje neki podaci da je do nedavno i bila gnjezdarica na vlažnim livadama po Banatu, međutim sada nema podataka o njenom skorašnjem gnezđenju. Najbliže gnezdilište jeste na Tresavama u Sloveniji oko Ljubljane na Ljubljanskom barju. Ona se hrani beskičmenjacima koje sakuplja u mulju, time što zabada i traži razne crviće. I na kopnu se hrani također na pašnjacima i na slatinama sa raznim drugim životinjama. Naredna ptica, prvi galeb, ima ih više vrsta, u ovom ćemo odraditi samo dve vrste. Obični ili rečni galeb, obični je trenutni, rečni galeb je stari naziv. To je jedna pretežno bela ptica kad je vidite, ima siva leđa i siva krila od gore, a glava je tokom sezone parenja jedne čokolano smeđe boje.
Zimi on gubi to smeđe perje i glava mu postaje bela sa samo par nekih sivkastih flekica. Za razliku od drugih galebova, on je karakterističan po tome što, recimo ako zamislite da je ovo prednji deo krila kada ih drži, on ima ovako jednu belinu ovde na prednjem delu krila, dok ostali galebovi imaju na zadnjem delu krila. Takođe, ova ptica ima crvenkast kljun i crvenkaste noge, dok je odrasli. Mladunci imaju drugačije obojeni i kljun i noge, svetlije onako, i krila su im prošarana sa smeđim šarama. On je stanarica, kolonijalno se gnezdi, recimo na onim taložnicima otpadnih voda na tim ostrvima, a prirodno se gnezde na sprudovima peščanim na većim rekama. Međutim, sada je to manje zastupljeno zato što ima manje tog staništa. Oni su jedno od najčešće beleženih vrsta ptica močvarica kod nas. Posle gluvare, oko 80.000 se rečnih galebova zabeleži u Srbiji tokom zimovanja. Sad što se ishrane tiče, oni su ovako jedni oportunisti, znači oni se hrane svime. Hrane se ribom koju izuzetno dobro hvataju. Otimaju plen drugim pticama. Recimo, prisustvovao sam u više navrata kada gnjurac izroni sa ribom i onda dođe galeb i otme mu tu ribu. Znači, pirati su, što bi se reklo. Recimo, hrane se insektima, zanimljivo. Kada se mravi roje, mogu se vidjeti jata galebova kako kruži iznad tršćaka i hvataju matice i drutove mrava. Po čemu baš i nisu ovako privlačni jeste to što se hrani na deponijama i na kanalizacionim otvorima gde sakupljaju naš otpad. Oko 60.000 ptica se može zabeležiti na deponijama tokom zimskog perioda. Naredna vrsta, odnosno naredni skup vrsta, to je sinji, odnosno morski galeb. Do skoro ovo su se podrazumevale kao jedna vrsta, međutim, genetičkim i drugim istraživanjima su utvrđene zapravo dve različite vrste. Zašto sam napisao sinji i morski galeb zajedno? Zato što na prvi pogled netreniranom oku oni su identični. Razlike su minorne u debljini kljuna i u nijansi sive na leđima i to je nešto čime se ne trebate opterećivati. Uglavnom, oni su ovako krupne bele ptice, raspon krila im je i do 140 cm, od gore imaju na krilima i na leđima u jednu sivu boju. Kao što sam rekao za prethodnu pticu, oni imaju nazad belinu na krilu i na vrhu krila im se nalaze crne fleke sa belim tačkicama. Uglavnom, kljun i noge su žuti, žućkasti i zimi ponekad mogu da dobiju na glavi veću ili manju količinu sivkastog perja. Mladunci su preko čitavog tela sivo ispirgani, onako istačkani. Evo ovde imamo fotografiju sa leve strane jednog mladunca. Ovde na desno vidite pticu u letu. Uglavnom, on se takođe poput rečnog galeba hrani svime i svačime, čak lovi i druge ptice, izuzetno je vešt lovac. Kod nas se uglavnom zatiču ptice na lutanju preko cele godine, mada bitno napomenuti da se ove godine, posle 100 godina, prvi put je zabeleženo gnezđenje
morskog galeba kod nas u Negotinskoj krajini. Tako da je sad eto i gnezdarica. Sad ovako za kraj, jedna ptica grabljivica vezana za vodena staništa. Ovo je eja močvarica. To je ptica grabljivica srednje veličine, znači veće od vetruške kopca, ali je manje od nekih orlova, negde između. Uglavnom, upaljive je razlike između polova. Mužjaci imaju ova šarena crno, sivo, smeđe, žućkasta krila, dok su ženke ovako u potpunosti smeđe, sa samo žutom glavom i sa žutim perjem na ramenima. Mladunci se razlikuju znači slični su ženkama, ali za razliku od njih nemaju to žuto perje na rameni, već imaju samo žućkasto perje na glavi. Ova ptica je stanarica. Dobar deo ptica koje se ovde gnezdi naravno se seli u južne kraje, međutim postoje populacije na severu Evrope koje dolaze i njih zamenuju, tako da ih faktički ima preko cele godine, mogu da se beleže. One love sitne ptice i glodare, za razliku od drugih grabljivica koje često stoje na nekom stubu ili na grani ili tako gledaju. Eje aktivno pretražuju teren tako što faktički jedre kao jedrilice iznad polja, iznad trske, i kada vide plen samo se zalete na njega. Jednom prilikom sam čak posmatrao kada je ispred eje izletelo jato češljugara i ptica se samo ovako okrenula na leđa i onako krenula s leđa da ih hvata. Nije uspjela, ali bilo je svakako prelepo gledati. Po čemu se recimo od drugih grabljivica mogu razlikovati jeste po tome kako drže krila u letu. Možete ovdje na fotografiji da vidite, a možete i ovako recimo da pokažem. Većina drugih ptica, grabljivica kad leti drži krila ovako, da kažem, vodoravno. Pa kada lete, one krila drže ovako, kao latinično slovo V. I tako ih možete prepoznati. Pored ove vrste, znači močvarice, postoje još 3 eje koje se kod nas beleže, ali nisu toliko vezane za vodena staništa, tako da ih nećemo obraditi. Šta je još jedna zanimljiva stvar za njih jeste da kod njih postoje mužjaci koji se pretvaraju da su ženke. Znači, mužjak ima perje ženke, zadrži takvo perje kad odraste i onda se potkrada dominantno mužjaku koji je onako raskošan, da bi se pario sa njegovom ženkom dok ovaj tera nekog drugog mužjaka. I gnezda smeštaju duboko u trsci, znači potrebna su im velika polja pod trskom gde bi oni napravili svoje gnezdo. Međutim, zabeležen je trend u Evropi da se počinju gnezditi i na poljoprivrednim površinama, na primjer u raži i u žitu. Tako da moguće u suštini da ih ima svuda, da se gnezde, samo ih treba pronaći. I u suštini to je bilo to od mene. Da, samo napomene neke. Na terenu oprez, naročito zimi. Vodena staništa su onako i poprilično, kako da kažem, ne znate na čemu ste kad ste kod njih. I zašto to kažem? Evo recimo, ja sam lično imao iskustvo, bukvalno ne znaš na čemu si, šetao sam kroz rit, kroz trsku i sad vidim tu komad trske, sad ću ja da stanem na njega da pređem preko. I kako sam ja stao na njega, on se samo ovako odvojio i odlutao u ostatak bare. Ja sam potonuo do pojasa u vodu, znači sve je nestabilno, može da se obroni, može da pane drvo, može ovo, može ono. Jedan drugar je čak imao slučaj da je stajao na obali pa da je propala obala po njim pa je nogu povredio i tako to. Zašto naročito zimi? Zato što ne želite da upadnete zimi u vodu, jer nažalost dešavaju se slučajevi da ljudi tako stradaju. Kad želite da posmatrate ptice vodnih staništa,
ostanite skriveni, zato što se ove ptice izuzetno plaše ljudi zbog velikog lovnog pritiska na njih. Recimo guske na 500 metara nakon što vas primete, one će već pobeći. Tako da nećete uspjeti da bacite, da kažem, dobar pogled na njih. Izbegavajte dane kada se lovi, kako ne biste i vi nastradali na taj način. I jedan bitan savjet jeste da na većim vodenim površinama, tipa neka veća jezera, veće reke, tamo vam trebaju i bolji optički uređaj, znači durbini, teleskopi ili prozumer fotoaparati, znači koji imaju dobro uveličanje. Želim da vam se zahvalim na pažnji, želim da vas uputim da postavljate komentare ispod videa i možete pisati na e-mail adresu u nastavku. Također pozivam vas da poslušate i naredno predavanje koje će držati moj kolega Dimitrije Radišić sa Prirodno-matematičkog fakulteta, koje će biti u utorak 28.9. u 19 časova. Hvala na pažnji i prijatno.